Iku ah, balik kanyu. Coba lah kanyu tagang tuan setiap. Lagi kami mah. Minum apa? Kopi dia lagu yang setengah. Kok kayu jo? Mak, dah berapa anak tu nampak kepajak dia, Mak? Kemai sini, Mak? Dabra siapa? Dabra. Dah berangin, Mak. Berangin. Inyo angkri baju. Sudah kita tonton saya sensamu nak do toluk pajak sampai kini. Takut di bini. Wah, dia itu loh biswa. Hingga tang seri aja jalannya tu, Mak. Apa lepa? Saya agam balikannya ala cubuan ke tengah kawasan. Maleh. Ada di cubuan noh. Lokangnya lo lebih bini. Posu juga kali. Dan jalan lokangnya kudu nak bini. Ya, tanpa kau apa. Sekarang. Terima kasih ya. Ni. Lah. Saya akan belikannya ala cubuan dengannya. Memang lepas itu tinggal nak. Memang lepa. Memang Mak. Si berangin, Mbak. Tu anak salah lo lihat dia. Mak, si berangin anak dah nampak gini lah, Mak. Kemai ke, Mak? Kepajak 2, 3. Berangin. Inyo saja sudah bini maleh. Takut di bini. Inggeraman dia aja jalannya. Udah nyambung tadi. Maleh. Di coba no. Lokangnya lo. lokal orang di bini. Maleh. Di coba. Apa sakit?